Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapa Syedalun Manuk. Jadi mengenai sebuah video yang lu nonton, video si Imran mengenai perkara masalah yang akan dibahas lagi, masalah mualim. Masalah mualim yang kagiowo li Tengku Hasan Muhammad ditiro. Cina tanyong biat bak ti pancuri kameng nyan bak simuran saru pancuri kameng. Bijeh gayo cina tulung tanyong biat. Pajan Tengku Hasan Muhammad ditiro wiyowo. Sim Zakir Manaf. Pajan Tengku Hasan Muhammad ditiro gejuk amanah ke binatangnya. Mantap. Ciu telung tanyong diat dia perah mamai li Imran Pathenya. Melainkan Tengku Hasan ditiro dipo oleh si Malik Mahmud dan si Zaini Abdullah. Jadi pajanam Tengku Hasan Muhammad ditiro geyewo Sim Zakir Manaf. Sedangkan Sim Zakir Manaf di Aceh, sedangkan wali di Eropah tadi. Jadi pu dia balik-balik habali Imran pancuri kameng. Pu dia balik-balik habali binatangnya. Tujuan anak bajingnya memang tujuan anak bajingnya untuk dipekong kanot bungai, untuk dipekong partai pengkhianat Aceh. Siap. Yang sebagai tujuan. Jadi pun dia balik-balik fakta li anak bajingnya. Tengku Hasan ditiro ke peharum soyang mengon dengan musuh. Gepaharum li Tengku Hasan Muhammad ditiro. Jadi puka dipegah li timuran mata taruk laknat tilah. Ka dipegah ka gejuk amanah ke Sim Zakir Manaf. Pajan gejuk amanah le Tengku Hasan Muhammad ditiro saruk mata. Gejuk. Hai saruk mata pancuri kameng. Pat kameng uruyo na kacu. Lewek nyoh na tom tu le kameng selama ada MOU Aram jadah kotak tega bak ka balik-balik haba bak ka putih bak ka puta pembicaraan ke hai binatang laknat tilah na got hai carong nyan ban ka tebar fitnah tegop hai ka buktikan lom tapi mantong kau tebar lom personalika hai binatang pali bit ka hanuk bajing Imran Pasir ngon ia boh bui kadang na mu jampu pun na dikret punggong ma ke Hawaii le Prabowo wate masa komplit puna di makah Imran Pasir. Imran Pasir pancuri kameng laknat tilah anak bajing ia boh Yahudi. Nonton video lun. Nyo sengaja lun jawab belum video kah. Karena karabu ke kapegah habah mata taru. Anak bajing. Pegah habah segolam damik segolam 15 Agustus pegah bendera Aceh. Pegah jih pukoma ke. Anak bajing kelau 7 buah keturunan kah anak bajing Imran Pasir. 7 buah keturunan kahnya anak bajing. Jadi baik sembarangan untuk kajak pu anak bajing bangsa Aceh lun yang na di Malaysia. Oleh kakun anak bajing 7 buah keturunan ke bangsa Aceh ka mengaku lam grup ka begah. Menyo lam grup kakun hai binatang. Nyoba lon na videonya kali lon pe ba YouTube. Jadi hana suah untuk kajak balik-balik haba lekah hai binatang tang jabru. Hai anak bajing. Gejak. Hana suah kajak balik-balik fakta likah hana suah. Kamu bangsa Aceh metepu tang pali. Itu di bangsa Aceh. Sertoh si kurung ploh, si kurung dro yang benci kekah yang tunakkah. Baik ke pekeh hana mesti dro pi yang bilakah. Sertoh si kurung ploh, si kurung dro yang caci maki kah Imran Pasir pancuri kameng. Bak ketebar fitnah hati lon pancuri kameng ngaberah lon Lon pancuri kameng, lon pancuri boh mamplam, lon awak dipoh. Lu nak tinggal lampu apa? Lam kawasan Cina, kampung Cina ke berah. Kapal lu tinggal lampu apa? Lam ripuh kemeng. Saboh kecamatan lun pakai Imran Pasir kan? Saboh Honda King Bro kah yang? Yang lam ripuh kemeng lun. Baik ke pikir dikah kiban pemakaian di agama. Baik sembarangan kah pegah. Gambar lun yang ripuh kemeng. Kambalon yang hai gam tuah hana dusta ku begah ba menyo tak kira ngopeng bisa kadang na saem kadang pemakaian lu hana dusta ku begah ba hana dusta ku dekah giban pemakaian na busi saboh kecamatan lun pakai yang saboh Honda King Bro kah yang saboh kecamatan lun
Ilon muploh ku kacamata tino muploh ku pakaian meretoh juta ku pakaian ni tino ku pakai. Baik ka pakai kah sokah. Baik ka betabal lon ngokah agama. Label kah label lah header. Label bangke, label pajuh bangke, label kah. Jadi kayak betabal ngelon. Pukai betabal ngelon ke kam. Alah hai muran mata seru pancui kemeng. Tepo kemeng na gadoh jika pegah siat. Jika pegah siat tepo kemeng na gadoh. Tepo kemeng na gadoh helawung tepo bemamplam na luncu pajal lun dipo. Kapegah lun lam dipo lewat Pakistan lah. Bit pungo ka hai muran mata seru pancuri kemeng dari ton 2000 di kurumbelah ke debar fitnah sampai ton 2020 mentang ke debar fitnah hai anu bajim. Ia boh bui. Tang kemungkinan ke ma ke Hawaii ke kon Imran Paseh. Ma ke Hawaii na di rok puko le te. Maka wate ke pegah haba, wate laheka hai anu bajim mata ke menantap. Akai ke menantap, utak ke hana ke pakai utak ke hai anu bajim. Kapegah tu abu si tega demna padahal lebih kah lebih lom tega demna ketimbang lon hai anu bajing. Baik ka pakai di kaki ba lon wajar saja aku demna yang lon tena apih perti kaum munafik lagi-lagi kah yang lagi-lagi kah contoh ke hai anu bajing hai. Kapegah lon urung dipoh, kapegah lon urung ditebar pi urung dikeluarkan daripada daerah mudi mesra. Kaki tenyong dia ba dengku ke kajak sama langa dia, kajak ba dengku sama langa dia. Thon 2000 ke tenyong ba dengku dia na pernah dia anak murid daerah Samalanga ke deh ulawung ba lun. Ya sama dia di saat urung si lun meninggal. Ditupu oleh daerah Samalanganya nai. Ya si dengku lawungnya meninggal dalam masjid. Ya si dengku lawungnya meninggal dalam masjid. Yang lun hana lun jak lebut kenan ba daerah mudi mesra si bulan. Kepuka usaha le urung si ku gepaksa le urung si kajak but lam manuk balik. Kita balik ke deh anak mutua. Menyahan kesambung di kula kajak di kula. Yang ban ni long keputok-tok le urung si ku kayak pegah lon dikeluarkan daripada daerah mudi mesra. Cita nyong dia bak gurai ke menyona 100 juta lon bayar lillahi ta'ala lon pegah. Yang betul fakta yang kag petebit haba karangan dan dusta tuan inohat naik long ke petanggung jawab le gurai ka. Segolam lon viral, segolam lon tena ulama, Abu Mudi, awai lon, salyum sapa lon yu petanggung jawab. Nibak media mudiatulfata.com. Kon 3 2 go, mupluh go lon bi salyum sapa hana lon temena pi mesikret. Dikarenakan kamu pluh go lon bi salyum sapa, sabe Facebook lon hana pernah gebalah, bahkan Facebook lon sabe di blok, sabe di hack. Maka hai lon tenate yang ke masanya lon pegot video live lon temena king ke Abu Mudi mesra. Kayu petanggung jawab tiat muran pathe bek kapegah mama ke kapegah lon urung dikeluarkan daripada daerah Mudi mesra. Ilong urung si kula masjid meninggal binatang. Hana saban meninggal lagi ayahkah payah tetah bubung. Ya lon itri le urung lawung hai binatang. Itu pu ya lon urung si lon meninggal dalam masjid. Dan itu sawa urung si lon menyau urung lawungnya, itu sawa urung si lon memandum. Dituri urung si lon, dituri kedua urung si lon, dituri masih lon, dituri nek lon. Di bekkah sembarangan kak pegah ke keluarga lon ini itu kak lon kak pegah kah Cina kafe ya. Hai muran pasai mata saruk kah dia ceh dengan tepi kah hana sertifikat. Bang ipar lon yang Cina yang kah pegahnya hana bajing na sertifikat. Gejak but ke deh muslimum umur 7 tahun geplung dari mak ke temong Islam. Jadi baik sembarangan lekah anak bajing mata saruk laknat tilah anak bajing ia boh bui kayak pegah ke bang lun kafe. Ya pegah lun ke agam hai. Alah hai muran pathe pancuri kemeng. Yang kemeng kau kerja jak bayu ke deh hai binatang hai baik kayak pegah lun pancuri kemeng. Baik ke pegah lun urung dikeluarkan daripada daerah Mudi mesra. Katanya mbak gure ke dia 100 juta menyona tengku yang pegah lon dikeluarkan dan menyona kesalahan lon lam daerah Mudi mesranya 100 juta lillahi ta'ala demi Allah demi Rasulullah. Demi Allah demi Rasulullah lon pegahnya lon bayar 100 juta menyona tengku yang pegah lon dikeluarkan dari daerah Mudi mesra. You buktikan dia dan you buktikan dia pu kesalahan lon. Ya kesalahan lon. Wate lon pelung masa referendumnya. Nyan nagu mungkan ba daerah Mudi mesra kepada seluruh santri dan wati yang na di daerah Mudi mesra singoh bekna yang ikut pawai lon hana aku temi ajak dengo tilahap Mudi mesranya nya. Hana aku temi ajak dengo ilon ku dengo penutuh indetu ku. Lon ku dengo penutuh indetu ku pelung dari daerahnya.
2 euro. Si euro 2 malam baik sahabat Tuhan. Lon plung dari daerahnya lon ikut referendum masanya. Menjelang padu muro lon wo dari Banda Aceh lon gepoh. Yang di saat lon gepoh gecenut 2 go sepo. Yang gecenut bak gateh 2 go sepo. Mentang ci lon jabut isinan. Yang mentang lon jabut isinan na padu bulan tu alinyan baru hana lon le jabut. Yang lon wo hana lon pegah hana lon laki idin hana lon tepu-tepu langsung lon berangkat lon wo han di tunati karena dayahnya dayah kufar. Yang karena dayahnya dayah kufar, maka han ditunate lun di dayahnya. Sangat wate lun kalau lun perhatikan ke hati-hati tengku, tengkunya hanya menyanjungi hati-hati hanuk pejabat, hati-hati hanuk orang kaya. Yang hati-hati hanuk orang kaya menyanjungi. Jadi simran pasela nantilah dia pegah gelun yang gangkon. Hai muran pasela nantilah maku ngonia helon gintat usama langa. Bak dayah mudi mesranya na kedepu. Guyu jak menuntut ilmu kon guyu jak pegot buat salah yang nak baju. Kon guyu jak pegot buat salah. Di saat lon ko dari hana lon githale bak dayah mudi mesranya yang ke masanya urung si lon gepuka usaha yang nak baju. Gepuka usaha le urung si lon. Gepuka kedai kopi le urung si lon, gebuh barang kedai segala macam. 10 huro urung si lon baru gepuka usaha ke lon, meninggal urung si lon. Yang kalau kepaksa lon le urung si kajak but. Ada mesang lon kira lon mentang jabut. Hana kebuka usaha le urung si ku hai binatang pali. Hai muran pasai pancuri kameng anu bajung. Kan nonton videonya baik kepegah pukul-pukul ma ke kabusiknya. Keturunan abusi musawa keturunan kah sawa anu bajung. Ia boh gaya. Nyan keturunan kah. Man kaya apa sangan keturunan kaya. Iki keturunan musawa. Bijeh-bijeh pahlawan, bijeh-bijeh ulama lon keturunanku. Kon lagi keturunan kah anu bajung bijeh dukun. Dari ma ke yah sampai datu ke bijih dukun. Anu bajing 7 boh ketunan lahir kah? Yang anu kah yang 2 boh yang agamnya pi anu bajing si dak Imran Pateh. Jadi baik sembarangan untuk kajak tebar fitnah tuan inohat. Jangankan kah gurekah hai lom gebi bukti kelumpu kesalahan lun lam dayahnya. Pu kesalahan lun yang kah pegah luncu kemeng. Luncu manok, luncunya, luncu je. Tu po, naga doh. Kalau lun pegah kan? Dan menyona gadoh saboh kemeng di peluh boh lun ngentau. Baik teman kah begah ulekah Imran Pateh hanayu mulekah yang ulekahnya 15 juta saja ayu. Baik kah buke lekah gerun. Sombong amat. Kah Imran Pateh. Jadi lon pu sampo di gotri Imran Pateh katulong bi tiat. Katulong bi bukti tiat yang pajan Tengku Hasan Muhammad ditiro guju amanah dan giyo wajih kedih wace. Giyo jak bimbing ace. Katulong begah tiat Imran Pateh. Baik ke pegah mama ke Tengku Hasan ditiro di Eropah itu. Ini. Sedangkan Sim Zakir Manafnya dia ceh. Jadi pajan ang giyowo. Pajan ang giyowo Sim Zakir Manaf li Tengku Hasan ditiro. Pajan ang. Katipe lewakah henuk bajing yang panglima wakahnya katipe Tengku Hasan ditiro. Menansit si Malik Mahmud laknat tilah anu bajing kafe. Anu bajing kafe palihnya pi. Anu toke bersobro. Nanti Malik Mahmudnya ya awak blow bersobro. Anu bajingnya ci awak blow barang cu. Bak pelabuhan. Toh barang cu di belah, dia cuma cu. Olehnya di belah lagi. Lon depu berdumpu dia ceramah le simaran mata seruk pancuri kemenganan anu bajung. Yang tahun 2017 ci tenyong dia pun na dipoh, dia lu pepun ji awak desa lu dua simaran athe. Dipoh le awak lu pepun. Yang tahun 2017 masalah cu kebe dua boh. Karena diserah kebe put boh. Yang diserah ke berput boh le awak KPA masanya tahun 2017 uroma megang. Jadi yang nak dipetruh lumo sangat ke lumo 2 boh sangat. Yang 2 boh lumo yang nak dipetruh berarti. Yang 2 boh lumo 2 boh tu dicok le anak bajing yang ngon siraman pop. Oh my god. Wow. Pancuri tu jo. Pe hana aku tepat kampung kah ni sama. Baik ka saban ngon lawung ide Ino menal metumpuk lawung hai rumah. Menal metumpuk lawung hai rumah. Baik kapal tepan ngoni sam kah. Ike banceh ku banji ku plung ina menyoi lawungnya jalan kah dia tepal. Ya nyai lawung bak lun jalan kah dia tepal. Rata kampung dia tepal lawung bak lun ini. Nyau seguh lom lunjak merantau. Mampu dia pegah le Imran Pateh. Rumah habusi ubeno jero. Ki bancera ubeno lorong. Ubeno lorong ki banda tamong. Cuma hanjir tamong lam lorong rumah habusi. Moto. Yang moto menyo Honda, jir temong mudual heboh pijir temong. Moto saja yang hanjir temong. Ada jir temong moto, jir temong hanjir ya tret. Yang menan ukuran lun pegah. Hanjir balik li, payah ya tret, payah dibakap. Lagi nyam lah. Jadi pu dipegah pukul mai li Imran Pateh pancuri kemengan.
Ha? Ban ke berotha ke hai gam kaya hai. Baik ke pegah urung cik ke urung pajoh urung cik ke urung kaya boy nah jemun. Urung kaya boy nah urung cik kaya. Buna ke depu oleh kah muran pasai make urung pakai paun jemun. Nah ke depu muran pasai. Ha? Ya ke ituri. Apa cut ke abu cik ke nek ke mandum ituri le urung. Jadi baik kau teban ngon keluarga kah yang berjung hai. Kah ban ke berotha kaya urung cik ke dalam merdeka Indonesia nyan kakaya. Sombong amat. Ilmu ditanggung jawab bahkan perti kaum jahiliah lun yang tebar fitnah hati ulama. Pajangan lun tebar fitnah hati ulama. Yang toh sipul lun tebar fitnah hati ulama. Cidlong begah dia. Hai muran pasai pancuri kemeng. Baik tegar hat kabila ulama su. Menyot tegar hat kabila ulama su. Ha? Hana tamong surga kah binatang ason raka ke hai Yahudi. Kah yang antek yang dalim hai binatang peli. Kah kedupu yang panglima ke kaya pesyahadat ke dia balik. Yang bajing hai. Yang kasat. Kapakat babak gure ke. Yang babak gure ke babak ulama. Kapakat dia. Yang kayu jam pesyahadat dia yang panglima kah. Baik kapegah pukul-pukul ma ke. Baik kaya pegah ke panglima yang urung terimong amanah. Urung gutuskan li Tengku Hasan Muhammad di tiro. Pajan gutuskan anak bajing. Ha? Alah hana tsunami ke. Menumpuk deme. Miho sempat hana tsunami ke. Hai binatang hana deme cehnya. Yang dan yang puak Tengku Hasan Muhammad ditironya ditipai. Ditipai oleh si Malik Mahmud. Gonsi Zaini Abdullah. Yang dipegah Aceh ke merdeka. Yang di saat gua Tengku Hasan Muhammad ditiro. Ternyata yang merdeka nak ke awak kelompok. Ternyata yang berkibar nak ke bendera partai kon bendera bulan bintang. Sedangkan Tengku Hasan ditiro nak ke begah. Yang poh bangsa Aceh nak ke bangsa sendiri. Yang kianat perjuangan Aceh nak ke bangsa dro-gedro. Yang kaduh dalipu yang kepegah li Tengku Hasan Muhammad ditiro wate masana almarhum ro. Manti meran pasai laknat tilah dia angke-angke dia anggar-anggar dro jigam. Pugam gam pancuri kameng gam pancuri lumo. Pugam gam pukul lumo. Ha? Belo pajoh dara muneo, minta pajoh dara munak te. Gam pip tabe kapegah hati lon kong gam. Ya lon kon gam tapi lon awak bi buka hai meran pasai pancuri kameng. Thon 2000 lon ka ku bi bu ka wakah. Nah ke depu. Ha? Thon 2000 RM50 tiap bulan di Malaysia. Kolek peng ke wakah hai binatang. Ke panai peng ke pinggir kok panai peng ka khok bu ke binatang. Ha? Panai peng ke kablo senjata ke binatang. Ha? Panai peng. Jika pegah dia lon kon gam tapi kacau awak kah yang gam tido baik tido kacau awak gam Menteri Bedro kacau awak suaka politik lagi lun so pun dicok awak gam Menteri Bedro dicok awak suaka politik awak gam yang hanayum hai gam mengai hai awak gam yang berlaku lang kampung tegai hanai tri le bangsa-bangsa bersatu hanai tri hemeran pasai pancuri kameng baik hana kakiban politik baik kepegah lon konggam hai lon konggam. Tapi lon dia tuh awak kah gamnya. Dia tuh ek libya awak kahnya. Nah ke depu. Ha? Permainan urung suaka politik untuk dipuka. Dipuka pu yang ka terjadi. Dibuka bumi Aceh. Menyohana urung di luar. Hai bangai hana diplomasi katanya. Maka katanya terpegat diplomasi di luar. Hai bangai. Hai muran pasai pancuri kameng. Nah carong. Bucarong kepecut utak kapake. Baik tegas hak kepingin tebe. Baik kau gunakan utak ke batut. Wate kepegah apa benar faedah, benar manfaat ke bangsa becut. Baik Hang ko beli angin, bina besar ko dah dulu. Jadi meran pasai baik kayak le pegah apa penganyang kalau ketuduh bangsa Aceh lun yang tujuh keturunan bangsa Aceh anu bajing ke pegah ikah di Malaysia, baik ke tanggung jawab. Yang bangsa Aceh lun yang di Malaysia deh mentong suum darah. Mentong suum mate ke. Baik ke peke likah kiban, baik ke peke bangsa Aceh yang hana mendendam, baik kah jak pu bajing bangsa Aceh lun seluruh yang na di Aceh, yang na di Malaysia deh. Yang baik ke tanggung jawab. Jino aja keplung medeh, tapi kah berusaha 2 minggu yang kau ikut na urung setot. Na lun pegah bak video kan. Nalun pegah bak video 10 hurung kau likut salah bak tuan. Nalun pegah memangkah na urung jak tetot. Kon hana urung jak tetot namukah kaplung likut gede. Yang kaplung likut gede luk semai deh bak kantor Kapolres gede kajak peselamat do ke hai binatang hai. Maka do ke nyo je. Thang pu lewe nyo hana cu kemeng le selama dame MOU. Ha? Mahan cu kemeng ke sabe. Ngon pim tabe nyate pegah bah. Alah, hai bangki, hai. Katikat igo muran. Igo katikat igo. Ya, wate ke pegah haba baik dipo igo tuh kamera.
Ya, alah pi kamera yang nonton kah. Kon manusia me tempat urung nonton jadi hipo go hingkah ya. Atuh muka go. Kacermindro gile muran pashe pancuri kameng kacermindro gile segolom ka kritik go. Nyo kalon video kah kakaya kritik ke Tengku Johan. Ya, kakaya kritik ke Tengku Johan kaya pegah membuka aib ini itu. Puaka kampu ko. Nyan tifu-tifu iri baik cemburu ke dengan YouTube go. Igo berusaha dan tidak pernah menebar fitnah hati orang lain. Igo apa yang dilakukan keikhlasan, kepandaian go. Kah urung bangai. Ya, urung bangai otak kepegah bahasa Indonesia pi hana menjelah pi kah bangai. Nyo kayak kritik ke YouTuber senang ke Tengku Johan. Ya, ke Tengku Iqbal Johan hana lun tuso pi rakanyan tengkunya. Ya, kadia kritik go lun kalam puji ja kritik go. Puja mita viral ke hana bajing hana sodri kah mi hana kesebut nam ti agama ada kebegah kah gam pancuri kameng yo hana kesebut nam ti agama hana viral kah hana sodri kah hana sodri ke muran pashe yang mandung murung Aceh yang matebak yang kah viral ino karena pak sebut nam la buji dijawab dia sebuah video dia buji kulayan di tiogo yang lulean yang setuju hana suah lulean purti bijeh ante senogronyo duma bijeh senogronyo hana suah lulean tapi lulean kit semoga nak cepat viral di ya maka lulean ki hana suah jadi lonjak lean purti ase dum karena konstakat label purti pengkhianat label gedenyo yang bapi dikira le purti ase anjing takfirin gedenyo pengecut gedenyo pendusta gedenyo urang dibayar le kafe nauzubillah min zalik. Mantap. Muran pancuri kameng, pu yang ka kelafaskan yang kapegah ke Tengku Hasan Muhammad ditro gutuskan dan giyo si Muzakir Manaf ke deh wace untuk giyo bimbing Aceh. Hai, muran pase pancuri kameng. Na saksi ude metong hai. Sigo latihan Olivia ide. Na depu, sigo latihan ngon Libya ngon tidakir pukoi manyan. Ngon tidakir iya boh tenudonyan. Pademan. Yang ngon iya boh tenudonyan tigo. Sigo latihan. Dan kedepu mandum rakanyan kon ke sidro pengkhianat kon ke sidro. Yang jak semua burung gepeng lagi awaknya. Hana getundu ulam kejawanyan. Leadun yang saboh perjuangan ngon Sim Zakir Manaf yan. Pu dia pamai le Imran pashe. Kagak pegah mamag. Pu hana kedepu. Tengku Hasan Muhammad ditiro di jero. Pu hana kedepu Tengku Hasan Muhammad ditiro ke Iceka. Pu hana kedepu Tengku Hasan Muhammad ditiro dibius. Pai rumah sakit tigli ba rumah sakit tigli wate Tengku Hasan Muhammad ditiro go rumah sakit tigli deh ke ba. Dipeduk racun ba ase. Le si Zaini Abdullah. Behana no depu di saat Tengku Hasan Muhammad ditiro go ba Allah. Nakeh ia babah hijau tibit sidram dua. Ia babah hijau tibit nyan kenyan keracunan. Keracunan kerana Tengku Hasan Muhammad ditiro dipoh diracun untuk direbut kuasa. Yang dipoh Tengku Hasan Muhammad ditiro untuk diduk si Malik Mahmud. Yang sebagai wali negara. So pilih si Malik Mahmud yang ke wali negara sedangkan apa Aceh kagejak kun ke yang mulia Malik Mahmud Al-Haidar. Pu yang mulia thawar anak bajingnya. Pane bijeh yang si Malik Mahmud anak bajingnya keturunan ni hana jelas. Nya ya awak blo bersobro ide hipeneng. Ya, dipeneng dikarenakan Tengku Hasan Muhammad ditiro God ngon si Mahmud ngon si Malik. Yang maka geserah si Malik gejo anak ge. Bak Tengku Hasan ditiro gyo didik karena si Malik Mahmud nyan pancuri pale bajing si Malik nyan. Yang maka gejo anak le si Malik Mahmud nyan. Gejo anak geserahkan. Bak Tengku Hasan ditiro untuk gyo bimbing untuk gyo didik. Ya, yang nyampat punca pun si Malik Mahmud nyan kon pejuang. Hana mi tu pukai mai ji yan. Yang gedidi ji nak carong nak ji dibuka pikiran bangsa Aceh ternyata ji diracun bangsa Aceh untuk direbut kuasa oleh anak bajingnya. Negeri no so yang pilih Tengku Hasan punah rakyat yang pilih si Malik Mahmud nyan. Hana sedram doa. Hana rakyat yang pilih si Malik Mahmud nyan sebagai wali negara apa? Yang melainkan yang pilih si Malik Mahmud nyan nak ke perute ase PA yang ka menyerah. Yang keawanyan yang pilih kon dari rakyat. Kon pilihan rakyat si Malik Mahmud yang sambil kerodoi.
Yang sabe kedro-dro di. Behana na tepu sedram tua. Adi ketanyo be sampo sabe-sabe di pasok ia lampunggung. Bah, be sampai sabe-sabe ketanyo di pasok ia lampunggung. Hana masa ketanyo. Hana masa untuk terbiarkan perti asaya munafiknya. Dijak tipe bangsa Aceh yang ke-15 tahun selama damai MOU. Hah? Nyo yang pulai ketanyo bahas cedram tua. Be kenong tipe ketanyo. Puka dipegah pukomai timuran pasaian di timuran pasaian maka aji dipekong pi aji na saudarai. Yang na saudara lam anggota hewan na lego video lun postnya. Yang voice yang gop kirim yang lun trimong berita dari telepon langsung saban informasi ke perkara timuran pasai pancuri kameng. Anu bajirung nyo ka kayak tebal fitnah ka abu laut pu kayak kritik ke perkara rumah tangga gop anu bajirung pu kah ja kritik ke perkara rumah tangga gop nyan hak gop hai anu bajirung pu kah na sadari dro ke nyan nyai nong dua inong ke phone ke hawak banda Aceh pasah kan karena kan kah ke peng harum ki nong ke nyan ko inong kedua nyan lonte inong kah lonte bajirung nyai nong kah lonte bajung, inongkah lonte makah awak diok li Prabowo, nekkah awak diok li Belanda, maka utakkah mengortodok hai muran pasai. Yang mengortodok utakkah maka fitnah yang ka ketebar tu kau mai ilong ketebar, hai ilong ka bukti hai anu bajung. Ya. Tatau. お前はもう死んでいる. Yang sebetulnya ji kita nyonyo ka dipakai sampai kedodot tu. Kadi pupake le damai MOU dipupake dan dipesusat umat Islam yang na di Aceh. Pi urung don hana sadar cedram tua. Yang sebetulnya ji yang mupakenya nak dua buah marga sakai. Marga Soekarno ngon marga Soeharto. Nyan. Banser ngon FPI. Bah, banser di dong sot PKI. Nyan banser. Banser di dong sot PKI, FPI di dong sot Gerinda. Nyan dua buah sakai. Yang dicok le apa Aceh, undang dia apa Aceh, tengku-tengku Jawa, langkono, senggrono, deh yujak mendakwah ke deh Aceh. Olehnya dibahas ke perkara Aceh, yang tujuan perute saya Jawa, ulama Jawa laknat tilah dung, yang diundang Aceh kon memandum bah. Ulama yang ka pegah dro, yang ka dipegah le bangsa Aceh, yang keturunan Rasulullah, yang kon keturunan Rasulullah, keturunan Fir'un. Yang keturunan Fir'un yang dipegah oleh bangsa Aceh keturunan Rasulullah nyan Habib Ridi nyan keturunan Fir'un kon keturunan Nabi nyan popane keturunan Nabi mempertahankan berhala pajangan keturunan Nabi kasekian ribu tahun ka panena keturunan Nabi pelom di Jawa nyan dia apa Aceh undang Jawa kedeh undang imum Jawa kedeh Aceh untuk yujak ceramah padahal tujuan imum Jawa nyan nak untuk dipegot bangsa Aceh be pisah ngon Jawa. Namu fom ke bangai. Now rumai mantai nom netang. Namu fom. FPI nyan hana hak berdiri di Aceh. FPI nyan hana hak berkembang di Aceh. FPI nyan kon mujahidin. Nyan FPI nyan dumpu na pancuri na lam FPI awak perkarui nong awak pip tabe pih rame na lam FPI nyan pugak pegah mujahidin. Mujahidin pukoma ke. Hana beda FPI ngon banser PKI nyan aduna do sit awak nyan taban-taban memperjuangkan NKRI. Hana masaboh pi yang memperjuangkan hukum pod Allah. Pu FPI mujahidin? Mujahidin dia pegah do. Ya, tho bayu FPI yang put boh negara sabe lo na fai put boh negara yang bayu. Put boh negara nyan menang sit ke perkara tanah yang ka dikenu sewe dikenu pedong hotel nyan but tho. Nyan but tho yang tanda tangani. Yang but FPI Aceh. Yang but FPI Aceh but si At-Tahirin anu bajing dimuskutu dengan mafia yang na di Malaysia. Behana nu tepu le urung drone. Maka dikenu jak kelabe no pusara-pusara sejarah indatu ketanyo jemun. Yang but awak FPI. Behana nu tepu sedera mutua. Hokai no si gepap ma anu bajing At-Tahirin anu bajing iboh buinya no hoka. Pu kayak pajo hunta gede orang. Ataupun dia pajo Habib Ridi kedeh warap. Nyan anu bajing nyan kaji ke kafe nyan anu bajing nyan awak takbir jihad pilih Prabowo. Kabeh munafik dung. Menanti Tinuddin Syiri anu bajing nyan ka total munafik, total kafe.
Hana soji pe kafe urung drone hana jit pe kafe kadang kaum munafik ilon siap lon pe kafe. Tu nama urung munafik urung bila berhalanya tetap kafe bagi lon hana kuanggap umat Islam. Pun ajalah. Ha, baik di pebangai kita nyo wate konflik Aceh de hana tegepap ma FPI lah na tilah itu no Aceh be. Bah, mencuhu FPI nyan wate tsunami. Nyan sosial, ke sosial nyan hana meceh awak FPI nyan kafe bentang pi tolong cik pum cek FPI bajungan. Pum cek. Ya, awak mitanan cedera mutua, awak mitanan kali dirancang. Wate dro gena masa almarhum Abon Silimum. Abon Silimum wate masa na dro Abon Silimum han getimong FPI nyan dia cek. Cita nyong bat tengku hasanon mudi mesra tiang. Mandung pu yang kepegah li Abon Silimum teka nyan menyota trimong di getanyo nyan FPI nyan maka Aceh nyo tingoh hancur. Nyan FPI nyan kon awak pejuang hukum pot Allah. FPI nyan nak tunduk ke berhala Pancasila maka baik dah terima. Tapi cot boh ti ASEAN. ASEAN cot boh. Nyan menyota terima singo FPI maka geta tak temeduk ke ketua. Na tengkuasan na si ASEAN diduk ke ketua MPU pu. Ketua MPU ji. Na pernah. Ha, katroh masa memang betul. Pu yang kelia Abon Silimum troh. Yang kata meduk tengok kah ke ketua MPU menanci tengok FPI nya rusuh, menanci tengok FPI nya dipahancur. Agama Allah deh dali. Yang deh dali mandum pu yang kepegah hang ketimong menyoba Abon Silimum hang ketimong FPI lah na tilah yang perte PKI cit. Fir'un cit. Kon ada Islam awak mekat ayat Allah yang perte FPI yang komplit Aceh apa di pap mai ke wali ku ipo. Wali ke di koh boh anak bajung. Wali kui ke poh ulama pun di poh ya Aceh wali lun. Tengku Syafi'i bin Amin wali lun. Kongok. Sekolah di poh Tengku Ahmad Dewi, sekolah di poh Tengku Bantakiah nyopatnya wali ke pun di poh anak bajum. Maka dendam membaralun ke perte kaum-kaum munafik yang trimong Jawa kedih Aceh. Ha? Nyan kenyan. Nyo tunduk ke FPI pukoma ge. Pu FPI pukoma ge. Purte pancuri tujuh, purte inonggo, purte mudahoh dum yang, purte pulau ayat Allah dum FPI yang. Bajingan semua antek PKI sama dengan fucking bitch FPI. Taban tit anak bajing yang bandua yang. Hana beda. Dia Aceh ino kag bangga-bangga mujahidin. Pu mujahidin pu koma yang na mujahidan bawanya yang le. Ha, mesidro pi hana mate kafe. Pu jihad. Jihad nasi bungkus yang na semak bak jalan. Yang ka mate berusaha bangsa Aceh wate jak demo gede Jakarta. So dengung nyuk. Yang pu mate syahid. Pio le hana syahid yang cahung. Hana mate syahid. Jak demo nyan hana guyu le nabi. Demo dia tak tuntut hadro tu. Nyu demo perte PKI ngon FPI banduanya nanti PKI awaknya yang. Yang tiro keluar Aceh ngombui yang ke awaknya. Yang FPI Aceh. PKI bui. Bandua awaknya yang saboh kafe yang saboh tu Islam nafek perte awak FPI. Munyo kafe ka total awak PKI yang. PKI nya ka total kafe kolonis. Tapi yang munafik yang perte Aceh FPI yang ka munafik nyo yang lebih bahaya lom. Goblok. Nyo yang lebih bahaya lom. Purte mekat ayat Allah yang namun tidak menerapkan hukum pot Allah yang kepurte awaknya bahayanya lom daripada PKI. Man tak pegah buat urung drone. Hana pu tak pegah kabeh cuci utak. Yang pu FPI ada mitra semangat yang kirim ku Palestin Middle East kire. Pu ban bekeliron hotel mitra semangat lagi nya pu total ban Bandung hotel kolek peng kumpulkan peng kire. Piu hule. Bah, waten kolek peng yung mesti haba mesti menyona ni mitra semangat mesti mumpok saem kan. Yang kon saem tu gede. Leher tu juta segai. 7 juta dia olah lewat FPI. Oh my god. Wow. Behana lo depu politik Bandung mang tu mitanan lagi tengku ino mitanan ino atu fakir miskin, atu anak yatim kana. Yang mitanan Bandung mang behana lo depu kena na tujuan memandung. Bukan jir nyomanan trimong nasih ceram tuah bah. Nyo yang boleh lun pesampo. Jadi baik nerai ate ke perkara lun hujah ulama suhnya. Yang kena ulama suhnya cik yopoh le nabi. Anggiu musuh bekreh le nabi lam. Jadi hana payah segan-segan hana payah ragu-ragu.
Yang tu kita lawan kezalimannya hana payah segan-segan. Ka kejut nyomenan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.